ngisho ngambiza embizweni yosonke akubanda amancane ensizweni umlaphi wendabuko Dr. Khehlelezi Dr. Khehlelezi wayibona phezulu kodini lapha abantu njalo busuku nemini lena ufuna ukusizakala ufuna ukusizwa uKhehlelezi akasondele kungenzeka kube nenhlanhla namhlanje ngikuthinte sondela nje sisondele simeni la right ngifuna umuntu ofuna ukusizakala othi kade Khehlelezi ngangekufuna hayi nihlale nje lapho nisondele nje nalapho abathi uKhehlelezi kade ngangimfuna lo muntu namhlanje sengize ngamthola dumane yathumezizweni isihlahla somdebe nondela msimba bejebete fazane phandle ndisiyo zamadoda ina basethethe basenyumbane mkhonto kwazi igazi ndaba ikhala amanzi dictionary ndaba iphethwe umndeni sambonane workshop akesiphakamiseni izandla njengamanje bafuna isibusiso sami othi namhlanje ufuna isibusiso sami akasiphakamise isandla lapho khona phakamisa isandla ungamsayeka njengamanje awusuka madoda nakuyoke basuka awubasuka ukhona ufuna usizo lami namhlanje ukhona ufuna usizo lami nifuna ngiprofethe hawu ngempela abantu abangaka abafuna ngibaprofethe orongele ngithenga uswiti ngiyuphosa uswiti ozowubamba bese ngihlala kuyo ukhona nenkinga la naze nanginenkinga angazi lento izoyenzeka kanjani kumele sikhethe umuntu oyi-1 ozokhetha umuntu oyedwa nenkinga angithi namhlanje kumele sibize i-ID number yomuntu oyedwa noma bawu-3 angithi ukhona umuntu wazalwa ngomhla kabani awu madoda wonke umuntu akaminga manje ngiyibize le ID number okay omnye nomnye yazi i-ID number yakhe angithi 86 abaka 86 bakhona baka 86 la 06 awu zaqala zancipha izandla 11 zaqala zancipha izandla 070 zaqala zancipha izandla ukhona ozale ngaleso sikhathi ngithe mina umnyaka nomnyaka bheke i-ID yakhe namanje 86 06 wakadlamini babalwa Nkosi yami hawu akayiveze sifuna iproof ake niyisutheni kuqala siboneni sifuna iproof angaqamba ake ngiqale ngiyibize ngithe mina ake ngiyibize sibone ngithi i-ID number yakho sisi ithi 86 06 11 070 40 80 iyona iyona ukhona umuntu ofana ngimbize la sizokhethelezi lapha madoda ngizokwenza lokho angithi ngicela lethi ngiyatshela namhlanje ngibona live kwesisi angazi noma lo sisi befuna ukusizakala noma Nkosi yami sengivele ngacaphuna engafuni ikhona imayikhi yesibili ayikho bekufanele basho ngibathengele iradio labantu ngoba bengidlula lalela sisi wami ngeke ngize ngikuprofethe kodwa ngicela ukusiza umngani wakho unaye umngane abathi uphumeza angizwa sengijwayele esontweni lami kunama-mic amaningi ngabe sebemnika i-mic sisi wami umngani wakho uzoshonelwa ingane uyangizwa ngithini uyagulelwa hayi kancane kudingeka ukuthi umngani wakho asizakale ngoba uzoshonelwa ingane uyangizwa ukuthi ngithini uthi umoya oyingcwele kimi angikuthandazise ngize ngifuna umuntu abathi umduduzi angazi noma isoka lakho noma umngani wakho noma uyini lo muntu uyangizwa ngithini uyini lo muntu isoka lakho uthi umoya awuhambi naye ngangibulali yiswa lento ngicela unginike ibhodlela eli-1 kaStepheni ake sibuzeni niyayazi lento kuqala ukhona oyaziyo lento ungayibona ungakayiphuzi lento semuva ngefashion
Ngihlala ngisho lento emsakazweni ngithi uSlay Queen ungawubona ungawuphuzi. That's why uzothi mawubonele emsakazweni ifoni ingangeni. Dumane yadume ezizweni ngisho ungambiza embizweni yosonke kubanda amancane ensizweni umlaphi wendabuko Dr. Khehlelezi